Re a le go bana ba modimo re tlo bala mangolo a mararo sa tšwela pele ka lentswe la modimo re sa thoma, and then ke tlo re tlo thusana le bobroro re kgone go bala re kgone go tsena mo tabeng ya rena. La pele tlo bala ba Philippi chapter 1 verse 3 of verse 6. Brother Leshupo tlo re ga tshwere ba Philippi chapter 1 verse 3 to verse 6. Then nna ke tlo bala 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to verse 80. Brother Jabu o tshwere Bebele faone a re baleng wena o tlo re bala mo Ditiro chapter 20 verse 32. La mathomo ba Philippi chapter 1 verse 3 to 6. La bobedi ke buka bobedi ya ba Korinte kgaolo ya bo 9. Then we'll go from verse 6 to verse 8. La boraro ke Ditiro Acts chapter 20 verse 32. Re ka bala jwale brother Sufi yona e bala ka mokgwa ba Philippi chapter 1 verse 3. Leboga modimo wa ka metla ge ke le gopola ditapelong tša ka moka ke le rapelela ka moka ga lena ke tabela go pu yeo le tšeago modirong wa evangeli go tloga letšatšing la pele go fihla le gono. Gomme se ke se golofetšego ke gore e a thomilego modiro wo o botse go lena o tlo phetha wa tloba wa fihla letšatši la Jesu Kriste. Amen. Lengolo la bobedi la ba Korinte chapter 9 verse 6 to verse 8 le bala ka tsela e go bjalo mo bjala ka tseba o buna wa tseba mo bjala ka tšhetšo o buna wa tšhetšo e mongwe le e mongwe a ntšhe ka mo a kwanego le pelo ya gagwe a se ntše ka go belaela le ka go gapeletšwa gobane monea a thabile modimo wa morata gomme modimo o kgona go le atišetša dikgaogelo la tlo rua tše di tlo go lekana gotlhe la tlo ekeletšwa ka tša go dira mediro e mebotse yotlhe. Gomme bjale bana bešo ke le gapela diatleng tša modimo le thutong ya kgaogelo ya yena eo a nago le maatla a go le agiša le go le nea kabelo le ba ba kgethegilego bohle. Amen. Re a leboga ka tša madulo bana ba kgoši. Amen. Modimo a khutša be le lena. Re ba le ba Philippi chapter 1 verse 3 to verse 6 akere. Right. Re tšwela pele ka molaetša wa rena wa the rising of a mighty nation mo part 5 today. Ke rata re bolele ka mantšu a ke a hwetša mo ke ba Philippi chapter 1. Ke tlo re ke bala ka sekgowa mantšu a mo verse 6. Ka sekgowa e re being confident of this very thing that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Jwale e re yo a thumile modiro o mo botse mo lena o tlo phethagatša go be go tle letšatši la Jesu Kriste. Jwale be ke rata re bolele ka yo a thumile go modiro mo lena, he that began the work in you. Amen. A ke re boletše gore re biditšwe mo sešole sa modimo then se se maatla. Jwale mara sešole a bane o kgwetšešetše o le lešole tshwerile ka dibetša go na le wa bitšang then go na le ka mokgwa ba kgethang mašole gore a tsene ka gona ba dira selection kore di-recruits di na le process e di tsamang ka yona before di tlo tsena ka marantwa. Now go na le wa ba biditšeng and then ke yena a na le kgopolo ya re ga ba bitša mohuta wa pitšo ke eng ga ile gore ke ba ya mo ntweng ga ile gore ke ba go tlolwa ba namela dipere go na le training ya batho bao ge ile ba di-aeroplane go na le training tše a di tshwane. Jwale le ntwa e re le ka mara yona bibele re go na le wa re biditšeng. Jwale ka metla is very important gore o tseba gore o biditše ke mang gore o kgone go tlhalo o tseba rena o tshwereng o go biletšaeng and o tshwereng o go tshwaretseng sa gore ntho ya go biletše yena o tlo kgona go e tšweletša ge monna a ka re le batho mašole a go lwa ka dipere o swantse bana le dipere a ka se lebitše mola le trainiwa ka mona o ka re ke gona ke sa godiša dipere goba ke gona ke sa lokise setoko sa dipere ao a se mmitši wa nnete. Jwale le ntwa e re tsena ka mara yena bana ba modimo re swantse re tsebe gorena modimo wa re biditšeng ka mara yena re kgona go tseba maatla a gage gore re se ka tla re le ka mara leeto le goba ka rantwa e rata ra thoma go belaela dilo tše dingwe. Tabe kgolokgolo ke gore e re mo e re
verse 6, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Wa re biditse bana ba modimo o gona o dira mmereko go fitlela go tla Jesu Christ. Le tsero kereke ya testament mtse Jesu Christ o la ke tlo aga kereke ya ka se are o tlo roma batho ba ilo ya ha ke ena, and then o re live mo and then le ntitelwale ke tlo ba ka bua ka letsia. So o thoma mo le to le thoma gona o tla mo le felelang gona a gone mo modimo a go pela nthuso ya motho. Amen. Bibele wa le thomileng le shonje le motsebe gore ke mang, because ke yena a thomileng modimo. Bibele e molela he is the author and the finisher of our faith. As modimo o authorize tumelo morao nyana o kre e godisa ke banna tumelo ya gago aowa ge tumelo e tle ka lentswe la modimo e ka se kgone go gola ntle le ka lentswe la modimo. Amen. Re ka tshela re ka dira dilo ka moka re le ka go e godisa e ka se gole wa e thomileng ke yena sentse a ba e fetse. Jwale ke no re bolela ka mantswe a bana ba modimo, and then jwale modimo ga nya ke thuso ya motho ba ga se ke boletse so ha nya ke dikakanyo tsa rena o ra ka marantwa e re se nyire puso ntwa e ka moka ba ga be re bolela be ke fitile re the battles of the Lord. Ntwa e bana ba modimo o swere dilo ka moka. Jwale mo o re wa thomile mmereko he will perform it. Gore ka mogo a thomileng ka gona o bose o modimo o sa tsebe selo bangwe re tswa go marapeding a mangwe ba re balela mangwalo ka mogo o tseba ke bona bangwe ba tswa go dingake re tswa ka ra lotse dintsi tse gore modimo ba se gona. Bibele re iwe outside of the promises of God, outside of the commonwealth of Israel, without God. So re sena modimo jwale modimo ga re bitsa e be se ka ba re na le ntse re dirile ka mogwana re biditse ka gona e se re dire selo sa o ditsa ba go bitiwa ke ka mogwa tlo tsola mpele le rena ka gona go sena ntse ngwe re se re dire ntle le gore re no lebelela mo pitšong ya rena pitšo ya modimo e go ka mogwa le ngwale le motlhalosang ka gona o na le dilo ka moka. Amen. O na le dilo ka moka bana ba modimo ntwe ngwe e tsenya gore batho re thoma go tsire ditša ke modimo re sa tsebe go na le kereke ya maka le ya nnete be re itša kereke tse ka moka ke tša ga modimo ge o bone ko lutere o itša ka mogwa no le tshwere ino ba ba tsalwane ba na le mafolofolo bo sa tsebe ge le timetse ao o itša re le a rapela ka mo o molo mongwe gore ba re mang le mang a ditše modimo wa ka mogwa gona o itša lela mmitša kgantša a le theeletse. Jwale modimo wa kwele botlhoko the God who is rich in mercy a tla go bitša. Jwale ge a go biditše ka tsela e le gore le wena o bo sa kgone go ka mo thuša gore a o bitše o tshwanetse go ka raya pitšo o se ka ba fitlha le mo jetli o thoma go mmelaela. That's why kere wo a thomile modiro ka marare o tshwanetse re mo tsebe ka bogala ge re ka se mo tsebe bibele to know him is life go mo tseba ke bophelo kore ra ditla mo re timelela o kena mang a re kgone go dula ka ra bokesi ro tswa mo tseleng re thoma o tshwara ntwe ngwe ya borapedi mola e sena bophelo ka mogare le a tshwara bana ba modimo. Jwale ke no re ke bolediše lengwalo le e re ka mantswe a mangwe gore go ba le mo lengwalo le re le boletseng le la Bakorinte chapter Bakorinte ba bobedi ke tlo re ke le bale mara taba e kgolokgolo ke nya gore re bolele mo tudeng gore bana ba modimo nke re tsebeng wa re biditseng re mo tsebe maatla a gagwe re tsebe gore ntwa e kgonang ke e jwang gore re seke re ra ja tlile lengwe ra ikhwetša re o ka re bele re nyako tswa mo se re sibiletseng. And then mo 2 Corinthians chapter 9 bana ba modimo yona ge re ikhweditse mo ka sekgowa ke nya gore re no bala mantswa le tse gore bana ba modimo sa mathomo ke re o di biditse ba le began the way o thomile and then ebile o tlo fitisa all the day of the Lord, the day of Jesus Christ. Go thoma ka jetlile modimo a thomile kereke ko jetlile Pentecost go fitla to the coming of the Lord ko modimo a anya go kwa ba bangwe ba etla ba nyako mo fa program ya mo ke be kereke gore kereke go le so gore go be le maatla ka mo kereke gore go be le maatla mo futu ka mo kereke o ka re ke be re lokela modimo a nya dilo tse modimo o na le tshwana gana and bana ba modimo ntshele e kotsi kudu because 40 ya tswana le yane a re tsebe go e tswana e tswelela ka re ke ntwe botse o le ka go thuša gore bana ba modimo nke kereke se ke a ba bodutu a se nna re tlileng kereke ya bodutu ge e le bodutu yane wa e dirileng ke na e dirile ka mofano and go bona ye nngwe e na le ka mokgwa e dirang ke ka mokgwa modimo a e dirileng wa bona re sa re encouragea go tswafa le go se tlhokomele mara re no re ge batho ba direlo tse modimo a le ba di dire ba tlo ba ntho modimo a inyakang. Ke o lebelela moprofeta a tshwana le mohlomongwe Johane ke moprofeta bebele mo araba profeta ba ba bileng gona ka moka go thoma ko morago le batho ka moka
go bosne wa o le na le tohana mara o ka ya o nya ka motho le motse wa o dirileng wa o tlhoka mola bo Jeremiah ba dibile dilo modimo ba shumisha ba ka di sign mona bo go mo botlhe mo ba le gona ona le batho ba folang bangwe dijo di no multiply bo Elia bangwe ba stopa matšatši bo Joshua go morago bo Moshe go dira ka metlholo e mara monno modimo mo kgethile gore e be yena wo le o tlo a introduce Jesu Christ a motho bishele motlolo lo motseng jale go bo di tšhomola ka gopolo o tlo monno ka se be yena ka gore bona banna ba program ya modimo ba tlamile ba dira kantsi modimo a anya ke gopolo tša rena so ntwe mo lengwe e ba botsere re lesa modimo a ishuma ka baka la re o le re ntwa ya ga jale bothata go ka re nyaka wa agela modimo kereke mola yena re wa ikagela now ge ke bolela so o ka kry-a batho ba ntši ba nagana kgolo gore ba no nagana kereke so ka bophara o tsere kereke ya ga ke batho kereke ke mmele wa badumedi ka mokgwa o dumelang ka gona ka mokgwa o dirang dilo ka gona e ka ba ka mokgwa o dirang dilo ka gona ngwaneso ke ka mokgwa o leadang ke modimo goba o no šomiša your best mind ka re best mind ya gago e padile o bole ko ebeng ka best mind o šitwa left and right o utswa o tshwana le batho ka moka ka best mind jale modimo ga o tlisitše mo a ya tshwane gore e betome goba gore ka re bjale mang o na le mabjoko a makaone a re nyake bjako wa motho re nyaka lentšu la modimo that is why re dula le lentšu la modimo and ntho e serious kudu go fitlha mo le gore batho ba bantši ka baka la gore ba itse gore modimo gore ke ena tafola ke tshwetse di emelele gore modimo go batse go ba bolela modimo a bere ka mokgwa letšatši le la modimo go kwa letlhaba go ka kwa le bakile ka science gore ba kgona go measure bo ra science ba re ge ba tseya letšatši lela ba le lebelela bogolo ba lona ba lebelela lefatshe le bogolo ba lona ba re ka mokgwa letšatši le legolo ka gona o ka tšea mafase a 100 wa tšhela ka mara letšatši la bona gona le thoma go tlana ka mokgwa le legolo ka gona mara bona le kaka le re le tlhaba le kaka nkile opa go thunya eng ba re ya tlhaba dijo tswa botse yo go futhumala le ka mogare gare ga dikobo mara modimo a dira le dikgolo ka nako ngwa go botlhokwa gore a dire modimo o mongwe pele go na le nako ena nya go dira modimo because lo tse wa itirele bale ge re thoma go tseba gore na re biditse ke mang then re sone re lebelele kudu mo wena go feta go tla ka dikgopolo gantši dilo di a direga mo kereke go na le batho ba bangwe ba le dikgopolo tse di botse ke dintši kudu tse di botse wa tseba ke bo brunke ba e bereka motho wa modimo a re a tla mo ka baka la re o di biditsene ye gore o tlhokomele re bereka jwang mo re tobile o rapela re sa go tsebe gore o tlo re fa dikgopolo re bitsa ke modimo bale mamotha re tswere taba modimo a re nyake opinion ka moka re na le opinion ya ka a nyake go nyake ga se modimo a se bolae ba motho a se ka tla ka kgopolo tša di botse a se a bale go na batho ba bantši ba na le kgopolo tše di botse tša gore nke be kereke e diriwa so a re nyake le tša modumo go na le tsona ngwane modisa mo dula le tsona ko gae mo re nyaka motho wa badile modintšu la modimo a rapetse gore go bolela o re botsa ka modimo se ka re botsa gore wena o e bona jwang ka re o tlo isa kereke mo modimo a sa nyake ya gone ka re modimo o re wa thomileng he will perform kore ge lebaka la ona le fitlha he performs le a tshwara bala ba modimo jwale lengwalo le la 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to verse 8 o re ga e bolela o e bolela ka tsela e re but I say he which soweth okay ke yone re fetsa go e bala ya kere ke gopela ke bale verse 8 in God is able he that soweth sparingly verse 6 shall reap also sparingly and he which soweth bountifully shall reap also bountifully every man according as he purposeth in his heart so let him give not grudging or of necessity for God loveth a cheerful giver go le dilo tše dingwe ge di swanetse di dire ngwana modimo wala modimo sa ja dire dilo ka go tseba re modimo ke ena a bjang ka mara go kgona go dira dilo go na le batho ba bangwe kgele gore se ja tle servicing gore o nore ba ntlhoka o ile wa bona gore re direlwa matefe ge motho ka rena wa re server in an office of a deacon or a trustee a mo a ona saladi a o tlilo bereka o rame ka ba le mme le bena la re a go motho o founela so a o saladi yo founela bro le botata bo so ka ile o mmere go o swantse o dire ntshwe ge ba transport o kra go ene montle batho ba kwatile a no la senya ke transport a se ba mo patela le ka mo patela o tsia nako ya hae go modimo ke wena go etla o dira dilo tsa modimo gore amen se ka ba re wa tseba gore se ka mo se se yo bora gore le amen e mo ya go tlhoka direction
a re nyakile tsa mokhutlong go sonye gore ke ntho o e dirang because o e direla modimo ge o ya ko lapeng la ga o bitsa bana gore a re rapele o se kwa e direla gone gore o tlo o be le record a re mo mmereko wa register o sonye o tse gore ntho e o e dira cheerfully to your God jwale batho gantsi ba dula ka mara borapedi ba tlogela modimo in the picture ba dira dilo ka moka tsa borapedi ba sene sense ya gore modimo a ka ba le involved ka rantho ba e dirang jwale bibele e re ge e tswela pele mola lengwalo mola mo verse 8 and God is able kore ntho e senye re tseba gore modimo wa kgona and God is able to make all grace abound towards you that ye always having all sufficiency in all things kore modimo is able ka metla gore mogau ka moka o le aparele and it always is intentionally ka metla ka moka le na le go lekaneng all sufficient kore a gone mo modimo a palelwang whether ke bana ba ga ba palelwa go ba busha ka molapeng la gago whether ke mosadi wa gago whether ke eng whether ke bothata ba kereke whether bothata a gone ntho modimo mo palela problem ba batho gore ka baka la re ba sa tsere wa ba biditse o na le matla makaka o ikemišitse go dira eng le bona ge o bitla mo lotšeng ba re mo a se ke kereke mo o nyaka monna gore o nyaka ge di-connection kore ba connectile tswana e sa bereke ne di ba fatlhile and the thing o kry o fitlhisa lenyatso mo borapeding gore ke a e lebelela ntho ona a ena modimo ka mogare why because batho ba a ba tsebe wa thomile mmereko mo profeta modimo gore ga bolela gore lentswe le la modimo le na le maatla so much go fitlha mo le gore jesu kreste ga a thoma re bitsa re thoma letla ka mara lentswe la modimo kore o tsebile challenge tse toba le tsona ka moka tsona a o le wana sa etseng malwetse ka go tswelela mo leetong dilo ka moka o lebelele ka leeto la bona ba Israele a o le ntho e wane modimo ile a palla ko e solve e no gore modimo ga a bereka le wena bibele e re he will perform the good work ka beraro a go botlhokwa a go foditse bolwetse mo kore o kry bo e sa tla tsa go tare ke ya go fodisa no wa go letsa go fitlha mo nakong ya gona se sengwe le se sengwe se o ya mang kopana le sona go sa kgathale gore ke bothata nako ba ngwa ba ne re le ka revelation mara ba bolela budung ka bana le tse ba di tsebang go tseba ra o tsebe selo motho wa modimo le message wa o tsere o ya ko kae ge nke mo tseba re wa go biditseng o na le fela botlhoko ya go fitlha ko kae nke o ka metla o ipana go ya rapela modimo jara a ke go selo le go botega ke botele a ka go thusa mara problem batho ba nyaka gore fa face e la re ke morapedi ke morapedi but that thing ke batho ba le go tsebotse ba ka se fite o le godimo go ba botlhoko gore le tšena go tša lena bona gore ke dilaobedi tše di kakantse di spendang le tulamo o feta o se ka le godimo gane ke o ituletse ko gae o lebeletse tse o di lebelela ba go kgona go lebelela nke batho ba rata go boela re ke tlogela ke tlo le kgotlisa wa e tshwara jale bebele modimo o kgona go kara dilo ka moka sufficiency ge go na le shortage ya di-finance batho a ba kgone go amogela because ba limita modimo ge go na le bothata bolwetse bo bongwe bo sebege bo bongwe motlho motho mo go bokwa just because wena o tlwaetse go fola batho ba di-flu bo ba gago bo a o itse modimo is because a o tsebe gore o biditse ke mang le a tsara bana ba modimo ge o bona batho ba kgona kore kereke e fokola ge e thoma go setsa tseba e biditse ke mang because modimo a go ise mo ntho ya sa e kgoneng and modimo a gone ntho e mo palelang le a tshwara bana ba modimo jwale ge re tswela pele ka lentswe la modimo ka mokgwa modimo a na le maatla ka gone kore throughout the Bible modimo le ka go tiisa batho gore fear not I am God le se la boifa le ntwe le se la ba boifa se tlogele na motlatswana monnyane jesu a fela ba bojare le tsone di botse di tšeka mokapedi di ka tswela motla di tswelela le se la tshoga le tsone di tsebile ka baka di bolela that is why ke di boletse because ke di tsebile wa bona taba modimo le ka o tšhakere ke mo le dilo tše di tlo tswelelang ka moka a re tsebo ke eng tšeo tše wena o kopana le tsona jela ka morapedi go tswa ba go bala mo bibele mo gagago modimo na le solution to that mara ka baka la gore batho ba limita modimo nyaka o le moriri ke mang a go boletsang dilo tšeo di bolelang fela go nyaka batho ba ba tseba gore ke mang wa ba bitsang and ke mang a thomile mmereko wa gore unless e le gore a se latla ka mo lebiditše ke modimo fela ge le re itlile ka mo se labitša ka modimo e nyaka le tsamaya le a tshwara e nyaka le tlo boela morago ka le tlo senyetsa nako e ntši kudu and batho ba bangwe kore ba itša re le mo ba itša gore kore kerekele e tla kokotlela a re mo go kokotletša re a rapela re busy re dira ntho ya serious
le tswa bela go o bitse ke modimo go o bitse ke modimo ngwana modimo then taba ga re gone o itlhalo mara ge o biditse ke modimo ka mokgo o sukulogileng ka gona o bo o swere ke dilo o di rata mekgwa ya gago mafelo o ba tsamaya dilo tse be di go palela ka mokgwa modimo a ile a go ntšha le ka mokgwa bo se ne kwa kerekeng ka gona modimo a go ntšha ka raletse a o dira o be mohuta wa go nyaka wa mmona se ya kgone ntwa matso bebele re a tlhome fela he is able to perform this thing even to the coming of the Lord Jesus Christ. So go ka lebella kereke mo ithomile gona ka matla wa lebella mo ile gona today o kgone le mana kwa makatsa go tlile jwa gore kereke be le yemone because batho a ba tsebe wa ba biditse batho a ba tsebe modimo ba tja modimo ba motshwantsha le moruti ba tja modimo ba motshwantsha le dikole le lero ka fela o dira dilo le seo le lero o ka di traisa ka story go rwa ka motho a tseditse ka tabe mo kaka a go kwa mo letaba wa sa kwa modimo a ka tsela yo bana ba modimo tjedi le re thoma go tseba modimo wa nna ke ma o gona go performa dilo ka moka di blessing ka moka tja di blessing wa gona go di performa di podisho ka moka tja di blessing o gona go di performa di dikotlo ka moka tja di blessing he is able to carry those things out. Ge re ka fitla mo ra tswa re mashola mohuta mabale ge o le shole o tsama ka rantwa ntwe ngwe le ngwe mosebo mo lo mongwe sebetsa se sengwe le se sengwe se o le bana le sona ge o ka re o itebela go o tswere mo go se go lekaneng go confronta motho a le mo pele gago a se nako ya go tshoga le go goela le go rwana ke nako ya go ema o tse gore wa mpiditseng le bona bana ba modimo gore batho ka baka le ba sa tse wa ba biditse ge modimo dilo tse di go thoma go tlhakana le bona ba ba le second thought ka message ba ba le kgopula go bedi gore ntwe maybe a ere ka mokgwa bo bru bana ba tlhokomele se ba le go di-pulpiting ba ka go bolaisha a le le bona ka baka le re a o tse re o biditse ke maa ke wena o tse re o biditse ke nna mara ge o biditse ke modimo o mo tseba gore o dirileng o na le matlamakaka dikgopolo ke se ke di tswa ka mara morapedi and a gone le PCAT ya leeto mo le gore morapedi wa nnete o swantse a faith ka mokgo banna ba kgale ba ile ba ithuta go tseba wa ba biditse le go tseba matla a gago ka fita ka mokgwa a reta modimo ka gona a re o nkabele dijo mana ba ntsibele gore tla fita a tšhabe go nwa le go ja ke modimo mfantšona le naba le lebeletse o re senono sa ka se tletse wa o falala se falala mo pela le naba o re ga a bolela a re le ke tsamaya mo molapo wa moruti wa dibo nka se boife e seng gore a ke tsamaye ka mo ke tsamaya ka mo mara wa mpiditseng o dira se ka boifa o re ga a tswelela pele o re ga a bolela o re le ge nka re ke tsepela ka mo lefelo la kotsi ka maarantšwa o re 10,000 it lower on my right hand side 1,000 it lower on my left hand side di ka se tang fitlhe now motho na fele le montwe ka mo bona le 10,000 ya batho ka thoko e bona le 1,000 ya batho ba o dukuluile le tsamaya ona le bona dilo ka moka di ba destroyer ntwela e feditse 10,000 ka mo e yo shota ka wena o re feleletse mmereko mara modimo kore a wa solo lebella re go shitse ba ba kae around ka ba wa ka bongata ka mo le ka mara wena ge o tseba wa go biditseng bebele di ka se tsa o fitlhela bothata ke o belaela modimo dilo a di tsamaya botse batho ba rapile modimo ka re ba ya mmelaela le ntwe ngwe no tlhagella setse ba tshubile ene ge ba fetla go tsoga ba dirang ba acta kgatlhano le lentso la modimo ke yona ntho e dira gore go se ka wa ba le maatla ka mara batho ba rapela ke ntho e dira gore borapedi bo e be bokereki na ga se sa bolela ka motho wa denomination that one is dead bole a ka se move ka selo a ka se move ka selo sa modimo ke bolela ka wena o le you are a special person go bebele le modimo gore I made you a peculiar people ke le setšhaba sa mpha modimo setšhaba se se shele mara problem ya batho gore ba nyaka go tshwana le batho ba bangwe bola modimo a ra separate you modimo le go ntšha ka mo a ra ditšhaba tse dingwe go ntšha ka mara marapedi come out of them my people mola go tswile kona sa tlhodumela ka kwa re di ba palela keng o ne o kgatla ke go palelang ka bona o se ka wa ba different mola modimo le ba different ke problem e kgolo bana ba modimo and ntwe e bolela ka metla mara a ke tsere go gana mo kae mara that's the demon ye ga ne tsa batho tlhela mo se modimo a se bolelang jwale lengwalo la ditiro kra mangwalo re ka bala ka bontsi o tlhogo ja bolela ka the God who is able jwale bothata bo mongwe le bana le bona o tshwanetse o tsebe God is able amen o swa emela go kgothatsiwa a onya ke kgothatso ngwana modimo o modumela problem go batho ba mo tsebe ka re a se ke ba iphelele nako ya go monyana mara nge batho ba ka re ba na le a good time ba sa le mo le botse la go nyaka modimo
ba se nyaka modimo motla lefula le tla go modimo ga tlhokwa ba re ka nako e ba thabile ba tlogele TV program tse ka moka ba ditseba ya 6 ya 12 le ya 3 gore mara o ka ra wena wa rena kana lengwalo la le le belang ka mo profeta wana ba rena le mokane o di go motshara a tletse ana ka go kae a o le ntwa e tsebang ka this person e tlo ba mo dira di o tsena kere a pero pele ba dira di ba ba ntshukudi ene ba anyway ditiro chapter 20 jwale a re go ile ngwala ditiro chapter 20 a re tsweleng ke di motse re no bala re bala mo re bala re belela le mashole jwale amen e se mafiega hawa di fia re tobelela le lona amen sa mathomo le lentjula ha le a thuthumela o tlo re boja la rapela thapela la yena self a idumele o idumela o rapela a sa idumele a sa e bolela a re nga bolela a ke tsona e se tsaya bolela se tsaya belaela da senya rapela ngwana a re tsona o tla ya rabana mara re dino bolela re bona ona o twa tsweng bale yeso e ka se kwetse modimo ka a o mo tsebe amen Deuteronomy chapter 20 again verse 32 well go bala now brethren I commend you to God ke Paulos bana banejo ke le ga fela mo matsong a modimo and to the word of his grace le lentula kgaogelo la gagwe which is able lentula is able amen which is able to build you up and to give you an inheritance among them which are sanctified lentule iseng morutwa ha iseng morelwa lentule la modimo le nna mola le feta go phulusha o re ke go tšea ke go gafela lona ke Paulos o re ke feta go gafela lona lentile is able to build you up la go godisa ya o tsere motho mo godisa ora a tshoma o tšea maikarabelo a di go tswana ge motho a go la o tšea maikarabelo a dilo tse dingwe tša bophelo tše dingwe o thoma botša mama kudu mara ge a namella ka bophelo o ba le confidence ya gore ka tšea maikarabelo ga nyaka selo go shopong o na le confidence a ka ntšha tšhelete ka mo a yo nyaka shopo ko e leng gona mara ge motho sa le ngwana le moroma mola sephaza mo le gore o ya mola kry mo mma ba eme mo gate ba mo lebelela tsene go sephaza ba boe ka re a ba tsebo rona o dudira dilo mang mo tsene jwale mara ka morago ga tšea gola le sa mo lebelela ga a hlokile sa gore o ya go shopo ya gore morago lena o ne o tla le selo ke yena tlo le botša ke twa kae ka se tlhoka kae gore o ne le kgopolo ya re se se go mo ke tshwantse go nyaka ka e se gore a bo mo tsa mo tlhola go kae a e kwa go mo tsa ntano sa ya kwa a re ish a ne ntse di nang ana isa le ngwana mara when he grows ge le ya mo le tswelela ka mara le lapa la ka ra borapedi ba gagwe be le wa mo gore a se bona a tibi modimo and wa di gore a tibi modimo a emile preacher le tlotla me mo tsa re rapela bana ba modimo pasang le nyake modimo this person kama a gona le ntwe mo ya mo tsa ge le ya mo le so dira so anyake bibele modimo nyakeng le mkhwete aba khwete ntwe ya nyaka jwale bibele he is able to build you up ge o le bana le ntwe mo yona ana ya go feta and wa re le bella wa bona ya go feta ka bala o sa gola bibele le ntwe la modimo is able to build you up amen isile bela la modimo tsia lona le ntwe le le wa bona selo se se ya go feta o eme ka lona it will build you le tla wa gela di muscles le tla go fa di go ba le matla then bibele re le feta go aga le feta ka go noa la go tloela it can give you inheritance le feta mmereko le ntwe amen ya la ga le ntwe la e tswang ka mara lena ka mara bona lena ba se tshaba sa le tswile go denomination ko be le furiwa go sna nnete ya le dile mo pleke ya nnete ya ge le dile mo pleke ya nnete pleke le tswila modimo le mela go rata maka en wa zo rata maka you are baby he saves you all right he saves you and builds you up wa sa go modimo ka le mela la wa le maka authuse isn't how to share fela tšeo kwa ba re batho ba di kgonne ka mo bible bebele le wena o fuwa lefa o fuwa kabelo mo araba kgetho batho ba le ba dilo tšela se ba di dira fela le ntšhele la modimo le gona le wena le go fe se ba se filweng le go fa kabelo ba re ditšelo tšeo kwa ba di bala ka mo bible le wena ba ba le tša gago le ge di ka tshwane tša bona mara tša go lebana le wena tša go thuša wena ka re mathata a gago ka tshwane le a batho ba leba ka bible o tlo mo tšela tša bona ke tša gale tša gago ke tša go jwale di na le mathata go niole mara ke mang wa tsere ga kopana le dilo ka mara bophelo ba lenyano o sentse a bitse modimo batho ba jo la tlhamatso ba rata jo bona
o give up a se a bolela le wa meditse mona go batho ba sokola go le dithisho thusho ye ba sa yo inaka mara mo Bibele modimo o fa lefa le a tsala bana o amen that's why he that started the work in you wa thomile mmereko bana ba modimo mmereko a so thome ke motho o thomile ke ramatla go tla amen and ara expect go tja motho mo nga fokotse amen abalabala go nna spoken word tse go nna no tibana o tibanja ke go kwa o tibana a o go nna le o tibulla mo nka no sa ya o tibulla ba lo khatla go dimo le o sa tsebe se re nna ke tibana wa trafa na o dumela ka ga o dumela go bitse ke ma wa tibulla amen ga o ila le watle ke ma ila go ba re motho o butile wa a re go bolela ka o ntse motho ba ba khona go fofela go modimo ke magila go lebula le watle ke modimo a le ge a khona go dira letsele di ka mogwaola o nana ga re ke ya o ye ka a se khona go e dira le bona bana ba modimo jana nna le bothata ba batho ba go se tlhokomele that is why re fela re man batho ka nge ba khona go tswa modimo wa rona o nyaka ba ntwe modimo ntkhona ntwe mo modimo a sa a itlhile kudu gore a re mola le modimo a ke ba le ngwala ba Roma global something le ba le ngwala ba Roma bana ba modimo le ba Roma chapter 1 verse 18 ke tlo le ba lla yona fa re bona ntwe se le ka modimo yengwe ya lotsi di se le ka gore ke mo se tlo ga mo se le ka go ya mo disturb I rat ene re le bana ba modimo so tse re rapela modimo re se ra dira lotsi modimo a se dira tse yole le ngwala ba Roma chapter 1 verse 18 le re ge le bogale ba modimo bo etswa le godimong bo bona la bo kametse botlhe ba go se boife modimo le batho ba bogopo ba di ba go theretso ka bogopo gone batho mo ba re ba tseba nnete ba yo tswa nja e tseba re ntwe a iriwe a yo tswa a re mola a tswa re bolwetse bo ka fodise ke modimo o mo kra le go ngake ya Sesotho a re bo bana ba le bona le eginyana le bo ragolo ba bolele tswana ene mo malome ba mbutse ragolo nke ba ile ya ka nke ba thushe ntwe tse di na le badimo ka mogala o tlogetse modimo ne o kitima le meba ya ditshila because this is an unbeliever wena modimo sonje o kgona go kwa voice ya modimo le voice ya modimo o re o skare motho ka re wa rapela na pele wa mo apesha ka modimo no o sonje motho a bolele polelo ya modimo kwa modimo a re identify motho ka lebopo re identify motho ka lentso ka re o tlo go tsa o botwa ke ngwana sa thang dijo a ditjana ka na gana Judas o ba di Judas gape Judas ba ntse ga ba yo tsena mo Judas ba motlhalosa botse wa mona tsena ka mogole nana o re se morena ka ona ba ba ntse ga tsena mo le jo ba la motlela re ba o thomela wena my brother a singa o manya motho felo a singa dira selo sa go khupisha e be le monna wa street mara Bibele re be le go ana le suggestion ya tšo se le di tswa ko kae se ba le batho ba go pole diwe di ne le Satan mara nki dire ke nna Satan a le bele tsere bana ba modimo gore morena ndila bona le mna sonjere di kare kereke e tlo gola tene sonje go be le moago so especially in tshwela ba o tlotšeng ka yona mo maotong ke no naganela go pele ba ka monna o tshwara tšhelete kere ge nkebe se tlolosela se le ra se rekisa o se ka yo se tlola ka mokane nke bile ra rekisanyana ra hwetša something kore e be le gopole mara Bibele o ba sa buise kore wa tlhokomela e be le moya wa lekgodutse ka ra motho mara o e tla a o le lekgodusele aowa o tla ka ntonyane nngwe kore ka re ke yona lekgodi man verse 19 go ba le tse di tsebega go tša modimo le go ba ntle dipepeneneng ka ge modimo a di beile pepeneneng mo go bona tlheng tše di sa bone go tša gagwe e le go maatla a neng le neng le bo modimo bja gagwe le tšona go tloga tlholong ya legotlhe ba ka di tlhatha ka go bona ditiro tša gagwe mme ba tlhoka se tše ba ka go latola ka tšona gobane le ge modimo ba mo tsebile ga ba ka ba mo godiša ba re ke modimo ga ba ka ba mo leboga ba isitse megopolo lefeleng dipelo tša bona tša fifala di šudufetše ba šudufetše mola ba batla matlhano kore modimo o na le ntho engwe mo selekang kore mola a ipontšha re kena modimo batho ba se ka ba mo amogela re kena modimo ge modimo a re ke nna modimo wa le fodiša madi a lona ka moo ke nna modimo wa lena wa le direlang tše tsotlhe wa hwetšwa wena o na le ntho engwe ye e nyaka go pruva ka mokgonyane o mongwe
e seng gore o ra gore modimo e seng gore o bolela ka molomo mara wa ba le action ya go nyaka go ganetsa gore modimo ke modimo bebile ke tsona tse modimo a ile a ba tlogela a ba le sa ba tšea ke meo ya ditšhila go na le batho ba ba tšeang ke meo ya ditšhila mo pele ga thušo because kgodišo ye modimo a expecta ge o tseba re o biditse ke modimo a wa bitša ke motho o mogolo o biditse ke modimo ke motlhodi a tshwane le motho o mongwe o mogolo o ile gore o na le access ya dilo no re bolela ka motho o le gore dilo ge di sego o a di bopa bjale go go bereka le modimo o swetse o mo fele taola re kena modimo se wa bereka le yena go fitlha mo wena o nyaka go dumela gona then mo mo wa bereka then ka mokgwa o bebele re modimo wa balesa that's why batho ba gona go tsena ke meo ya ba le ka mo kerekeng motho o thoma leeto la porafedi ka mafolofolo wa ba bona ra mo ga re fitlha gole motho molesa yena o ga ka fitlha mo tseleng a nyata gore modimo ke modimo e seng gore a re no a se modimo aowa a se le jalo mara a no ba le action nngwe ya go gana go dikokoretsa gore modimo le ntho ya ka e kgona a ka e lokisa yona action o bebele modimo wa balesa ba tšea ke meo ya ditšhila ba fifana ba tšea ke meo ya ditšhila wa kgwetša jale e sa le morapedi a tshwere ntho nngwe ye leng kgatlhanong and ntho ele ke yona e tšo mno mmakela mathata le etlhara bana ba modimo a ke no le bontshang gore modimo ntho e a e ganang go diregileng la tseba ko setšhabeng sa Israele ke tlo leka gore ke fetse ke leka go e repa ka mokgwa mo re tlhata re itšwetša pele ntho nngwe ye ile a distepa bana ba Israele e be le bona setšhaba se se maatla sa modimo se modimo a se thomile ka motlholo Abrahama o ne a sena ngwana a senang ebile a tsofetse modimo a jo thoma ka mokgalane a jo go dira setšhaba se se maatla a era motho o tloka maatla a dira maatla ka motho o tloka maatla a dira setšhaba se se maatla batho ba le ba thoma go tswelela ba multiply ba gana mogau wa modimo ba ya bothupša ge ba le mo bothupša go bo sena ntho e ka bantšhang mola e be se go leetseng mara o mongwe a tla thoma mmereko ka mara he that began the work in them a ya mola e se bona bebele re ge moše a belegwa batswadi ba no hwetše ngwane ko mo botse ba gana go kwa le dula Faro ke eng ntho e be dira batswadi ba le ka mokgwa Faro a ba le šoro ka mokgolo mara ba tlela pele ba dira dilo ba boifa modimo ngwana a ba belegwa modimo kgadi o ba bopela e prophet go bo sena a gona le thapelo le nnyane yeo ka e rapelang ya re wena o be e prophet mara go bona ntho engwe le gona mo kerekeng ke ka baka la re modimo a nyaka e ba gona se ka baka la re mo mang ba lokile go bona ebile dilo tse dingwe di kgonega so mo kerekeng kore go na le bositama le bopradama a e bere ka mokgwa batho ba goloka ga ona ka se dire selo toko ya motho ke ditšhila mo pela ge go na le ntho engwe ya go kwagala mo kerekeng a se ka baka la re mang a dira eng goba mang a le gona ke ka baka la re modimo o e nyaka jwang it's all by grace jale modimo a ya ba khwetša ba tlemilwe ke Faro ka dilo ka moka ba lwala malwetse a se repeta ba ekwa gore ba le a weak nation go na le ditšhaba tša maatla tša go ba feta bo Faro ba gatilwe ke Faro a betšha go sena motho a ka etamolelang Faro a decide re ga decide gore bana ba batho ba bolayo ba ya bolawa gone ntho ba ka e dira a gone mo ba ile o tshwadiša gona a gone mo ba letšo yo ba le dio bolawa le ka ga Faro wa etaona le yana bile a sa belaele selo ga a ntšha lentšu a letseba leago monna wa senaka moerepeta wa moiseraele wa go kgatha maswi ka manaku ka lotša boima a no palela ke moerepeta wa soft wa betha ka sebepi monna wa go kuka maswi ka a latlhela ko godimo batho ba ditaka a betha ke le soft le motho a bola di mmetha ra ba bole ke betha ke motho and wa se re selo Faro mo ke ga ka mo ka dinomoro nna ba feta ba ya repeta mara go le go thibile gore ba ka tswa e seng mang modimo a theoga bebele modimo a go pla tsepšwa a tla ba direla mo profeta modimo a social revival ye nngwe ya go feta di revival ka moka di ka ba gona mo nakong gore ge go le go ba le revival ka mara sa Israele ye nngwe ya ke dikgologolo ke e dirile go repeta gore ka bala metlholo e diregileng mola wa bala e diregile gape neng go phela bo mang wa itlhoka mo Israele kore go theoga motlholo e se ka ba la re moša wa fasta go duba o dira modimo a no theoša motlholo modimo a bitša moša re moše bone ke go kgethile and ko betha Faro kwa ka dikotlo lefase le tsotse kore it was just God's grace modimo a ba tsošitša revival e le gore ile ge e fitlha ma ya roba Faro e le gore ba sa robe ke selo Faro a fentse ditšhaba ka moka le tše di maatla di patela tax ge modimo a fetša go dira metlholo e mentšintšintši bana ba Israele ba dikhwetša le gore a bana
le sei ya rwa modimo a dirile metsi go ebe madi kula o ntse ba idirileng ile ba modimo o dira o direla bona ene ka ba letsa modimo a dira modimo a fela o oketsa tle o tla se because ne ba sa go tsentsa monwana ba fe mo tshesa ke sena man how about one day le bona dila mola ba latela leadership ya modimo because ba tsaba o athumile mmereko o tlo o phetha amen bana ba modimo ba tswa mola tšatši leng a ba fale a lamb sacrificial lamb morongwa wa lekhunke ba ntša tlile mola a bolaya everybody mara modimo a ba fa tsela lena bolayang kwana ba tšhireletšo e se ka bala re e be le suggestion e botswa ke ba mongwe ba re ba dutse mo kwarting a re a re bolayang kwana e be se suggestion ya motho e be le mogao wa modimo a ba botsa re morongwa wa ka o etla o tlo bolaya lena dirang so re se ka la tsena mo kotsing a ba fa dilo ka moka ba fenyetswa mola e repeta e wela ke botlhoko bona kore mona re ye one go wela kotsi ka mo kotsi isa se ka dilo ka moka di direga bana ba modimo ba tla le mo kore everything a ole ntwetse ba ba short modimo ba botsa tsa mola amoga ba repeta dilo ba ba amoga ba tloga ba fitla go le watle le dikubedi ba dutla mola ntwetse ngi dira ke motho modimo a yo theoga a yo bula le watla le bulela bona special ba tsena ka mogare kore ba fentse dilo ka moka bana ba modimo amen ge e repeta ere ya ba tshwara modimo bebele a tloga ka pilara ya mollo e be ba itile ka pele a tsena mo gare ga bona le ba repeta amen pilara ya mollo wa dira ka mo go be le siswi ka mo go be le sesi nkile bona mo le siswi le jwa ka ra mollo siwe ka babedi modimo e dirile e re ba ya repeta ka ba le mo le siswi le lengwe le legolo ka mo go le seetsa ba palla go bona na go shoka moka ba Israele ba tsena ba tshela le watle e ka ke mo go gomileng amen aba bola mana ba bona ge a fetsa go bola mana ba bona jwale modimo expector ka re ba mpone ere ke ba lead bana ba modimo ile ge ba fetsa go tshela le watle ba ya ka mona gore modimo e bile promise land ba e bona ile ela ge modimo a ba isha mo gongwe ge ba re ba kwetse le gore awa metsi a ba bebele go nna le gore ba gopole gore God is able ba complain modimo a taba bona se itiele godimo a etswalela ba fitla mo gongwe ba complain modimo jwa dingwa theo a re moshe setšhaba se tsamela le methate ke go se bolaya a ba bolaele gore ba ile ba dira eng ko kae ntho e modimo na anya go ba bolaela yona fela a se gore mang o ile a roga mang goba mang a lwa le mang e ba no gana fela gore mola go nyaka pleke e ba tlile molemo le lone nyaka modimo ba se ka ba mmitša go ne le re ba bitše modimo ba re wa di bona jwale o tla tloga botse gore ke rapela modimo o tlo tlhana le tsa tshwana le tshwanetse o ka modimo wa pleke go nwele re ka ra bothata ba rera dilo the next thing a di tšwelele that memory ya se le ka modimo e le one o ka butša ene mpotša bana ba ntho a nela bebele re modimo a ba lesa mola ba se ba fitla gona kore go shotaganyana gore ba tsene ka ra tshepišo ye e feleletseng ba traya for 40 years ka baka la go se tsebe wa ba biditseng lebelela leemo le o tsena ka ranana everyday ke ga kae mo sa nyake go recognize modimo ke modimo mola modimo a re ke lebiditse a re setšhaba sa bompha modimo ba rongwa kore bona bebele ba tseba ke go ntšha le morongwa ka legodimo a se ntwa o cheapan sephiri sa legodimo o se o se bitša ka lentswe le ba re ke mang modimo a ba fa special a re ke lefa le morongwa wa ka se o bo se ne thapele o kae ba ka e dira gore ba bangwe motho mo šetile go petse go bona ba rongwa mo le se o mmone le ka tšetile le wane ka thapelo tša gago ke dintšhi mara Israele a tse mogopedi modimo o yo ba fa ba botsa gore he will guide you mara mola dilo di tletse bana ba modimo ba re mola kore ba ba fila gore ba ka fa modimo suggestion gore o se kwa re tliša mo go omileng yona ntho bebele modimo a bina go ba bolaya. The same thing happened to the church. A re ba le bana ba modimo tlo mo bitlhore ba la ngwa le le kore ke ya go bontsha ka baka la ntho ngwe e bolayang kereke a se ge o etla mo performela rena mo se di hile gale mo sa le go gale re go bona o dira jo ke se tsopo fela amen o bola ke na go la rena re seo go na le leemo leo le bane le lona mmerekong ka gae ka ra bophelo ba gago mosadi bana leemo le le wa le bona le go palela ne wa thoma go bokolla ka re go wena pudi ka ra tsebo ngwana o tsebo modimo yona ntho e se le ka modimo tumashi ene ntho e tlo dira o be gole le dilo tse mola o bala dilo tse dintsi ka mo phabeleng tse le di se tlo ba di kgonela
a di kgone go fa wena wa iputsa ba di sa kgone a di kgone go because mo dira di bimo a o dumele mara ga nke botse ba wa go bitsa o sontse tseba he is able to perform jalo tsa mo lebelela go botsa batho ba mo modimo ke le fena go rapela ga le rapela ba ka se re botsa ba re go tsa rapela se ba belegwa batho then modimo ga raba re o rapela bo timetse ka thapelo tsa tse milione jalo go balla le tsela modimo fa o ya go mangisha motho modimo o tlo timetsa ke tlhogo thata fe le bo dira di biso kula bana ntse ke re le mo bana ba modimo re bala le tsela modimo a tsere lona le go le bala o le ko denomination o le go ba o le ko badimo e le re o le bala le fela le bala lona le le ntlela le tso so go le bala le go le ko denomination shi di tswa ka mara le tsela modimo because a se go tlhale ba motho modimo o rometse mo profeta o le file moya wa ga re gona go tlhatha dilo tse ge le di tlhatha mo ka le tsela modimo re di sha mo batho go le batho ba lo ba re di go ka di gana mo le re a senke ba di kwa le mo ne ba rapela gone why go ne le batho ba mofuto is because batho a ba tsebe wa thomile mmereko modimo wa thomile mmereko ka mose o kgona go tswela pele a bereka ka batho ba bangwe amen le tsara bana ba modimo well problem go doubt gore modimo o na le gone ka nako brother Branham o fa go na le batho ba ba le kgopolo tsa go tshwana le tseo tselo they are very wrong a ke ba le lengwe le lengwe motlhomongwe ke tla no tswalla ka lona then ka tla tswela pele Ephesians chapter 4 ba Efeso kgalo ya bone ya tshwara bana ba modimo so ga le bana ba modimo ke a le challenger bana ba modimo wa re bitse mmo modimo wa re bitse mmo wa phela and modimo wa re bitse mmo ona le mali go bona batho ba se na mali and ha ke re mali a ke go bontshana le belela ka ra go phelo ba ga o bona amen and la gongwa go go tsena go motho mo tshotho thomile o sa kwa message was a se ka ba la rena thomile o senya a se na re sentse wena self go wena o le re mola modimo a ba expecta o swantse o tie charge o meet wa se meet pero o dumeletse me boya e go tsene ba o thomile o kwatlela rena tso ka re rena be re le gona motho o palelo a ke rena re bolela nnete wena wa se exercise before fita ka ka go shitola tledi verse ka moka o di fefuthi unagana this thing hayi man ntwe kona sema o ka matla bana le strategy re mo strategy mo amen ya ona lo o tsene tsela modimo le bona o bona batho ba tshwenye ke dilo and bana ba modimo ke go na le mafase mo ntle ka mo se mo bona le mafilofilo and dilo tseo ka ba la motho wa rena di sense tsa di tswanetse le o ka re wa di bolela a di kgone go tsena mara ke ba le ngwa le one la o no fa something then it go Ephesians chapter 4 verse 17 re ke tlo le ba le yona ka speed gore ke kgona go repa ke tswalele Ephesians chapter 4 ke gopela go bela from verse 17 ke tlo thewa le yona bana ba modimo then ke tla tswalla ke dingwe ke tla re di bolela be ke nngwe Ephesians 4 verse 17 re thewa le yona bjalo se ke se bolelago se ke tsitiša go moreneng kere le se ke la etja ba ntle ba ba swego tsela ba shirifetse dipelong tša bona ntho ngwe se re ikwanele mo phelo gore a gone wa sa emfelo ka moka re mo leetong amen hello bosa le batho ba senka marathapelo ye ba sa etseng gore ba mo leetong ke ntho ngwe ya kotsi kudu gore motho a lebe mo leetong a se ka tse gore ka ra leeto bibele re le se ka la tshwara ditsela jwale ka ba ntleng ka re le bona ba tshwere tsela mara ye lena le tshwereng ke tsela ye different ke tsela e le lo le gona le wa le guide mo tseleng ba le a ba no guide ba dio sepela if that's why ba sa tsolo ba sepela amen kuri ba no you are just here to live and then from there wa kwa and then go fedile wa moya fala no bona le mo batho ba yang ntho batho ba sa tseng gore ge re le mo ka moka a gone wa senang destination ba go a lona o ke nka kwa thukwela le etolawa mara o tlo fitla ya bothata gore o ka re fitla ka go wa tsoma go tseba le tshedi motšelo di be di rediwa mo o di siaganyana o di fefola all right verse 18 ba fifetse tlhaloganyo gore ba diretse ba ntle bana ba fifetse ditlhaloganyo ba tlogelane le bophelo jwa modimo e le ba go se tsebe dipelo tša bona di thatafetse ba retiletse go ineela botlhotlola ba dira ditšhila ba ile le dikganyego ke re ke ba le mo English go na le lentšu le ke le nyakang ke dumela re ke a le tshela fa mo Sepeding a ke le kgwetse ka pela fela
I think the understanding that can be alienated from the life of God through the ignorance. That's right. Ignorance. Wa bona ntwe Bibele ntwe ngwe dirang gore batho ba tswe mo se modimo se ba tsamaetse la ba tlhatla ke ignorance. Ignorance ke batho ba le ba o se pay attention. Batho ba mengwaga le mengwaga ka mo kerekeng le ba rarela dilo ne ga a tlhakana le bothata ka mogaya ba letlela le dilo mo kerekeng tseo ka ra se di dire. Hey bro, na ke tseo ntwe ke dire jwang ka re rera batho ba ditimola ba nnetsa ba le se. The next thing ba kopana le bothata whether ke di khuka mogaya whether ke mmereko mo jwang ba tla le dilo mo kerekeng ba tlo re bontsha tsone ba go tshekwe le tsone batho ba mo ntwe mo se ja e bolela everyday because ke ignorance ko ke ntela re geselo se bolelwa a o pina ba mo batla mo tsebise go ka go tshisa na last year fela ngwana morana ke ntse kwa bo ke tshwaretse sona sa go aga bophelo ba gago o kry batho ba no kwatse ba nya go dikwa ke dintšintšintšintši ke di bolela go botsa ngwana modimo bana mo modimo ka letla le mathata go gae ngwana o a rapediswa ngwana o dirang the next thing o no go mo tsheka mo e na le tsebo di direng ngwana ka o tshwetso la go ka mo ka re bolela ka bana o go kae re be re fitlhemo mamotla di o tlabile ba bone gore botsa o re ke ignorance. That ignorance one is not helping you ya o bolaya ge o na le bothata bo le bana le bona gantsi ba re ba tla fa ba rara dilo double service a ka ba se tsolane go service tsa pedi ka tšile le tšeo so no o tlwe mo tšweleng tlong mara batho ba tlotla ne ge le ya tsone tsa mako pelenyana ntwe mo diregile o tlhakatlhakana ka ra se ka rutwa gore batho ene le go ka motlogela le batho a ka se tsoga botse batho ba selo sa modimo gore go yo go tlo khwetsa batho ba tletse ka setso ba tlogele le motho wena ba tlogele le motho wa qala o rapela ka motho ntweso wa mutshara ba re no difluje no tshara wa tsa dina bathata tse ganti motlhomo ke le kana tsa serogolwanyana se la ne ano fula dia wala bidisho o kra tsone history engwe ya ba ke go ba ba bone ditlharetelo ra dia phasa le standard o bola ile batho nja o kra se ke la rice engwe we di teng mo dwa rapela na ka le ala mele maloka tonki o re ba tsone go ba tsana le diso le tla re ke le botsa le dilo bana ba mo news ke re go ne le batho ba tsone tsa motone re a rapela mara a go fitlhe mo borapedi bo tsenang ka kwaro bo tlhatlhamolla le tsela batho ba ditsoleng tsa gale a di tswile tsena a di tswile wena ba le bothata o tla kwa keletso ya ona goba ere yena a be le bothata o tla kwa keletso ya ona go is either o thule ntho nngwe sala e bile wa tseba kae kwa go borapedi bo mo ko Roma kwa go re tswe thuto e nngwe ya bona a gone sepoko se se tla ba se go tsene ka montlo sia so fapano wena o se hena mo nya go ro so le dithuto di botsa malabatho le a rapele a re o ifelela ka mogaphelang o gatla ja bile se fapano go mnyang dilo ke tse dintsi batho ba tsone ba na mo ndimo se tswa ka radio ene ge batho ba ka se tlhokomela ba tlo re tlela le dilo go ba rona le dilo di mo modimo a sa le go tswa kgale ba re o tse tlhakwana ya bere wena o hotele kai o kre gona le dilo mo batho ba re ba rapela le rena ba dumela mo dilo ke dingwe le tshola bana ba motho ntwe ke bolela so re ya tsena go sasa o mongwe tla ba di bitsa tlo go ja dilo a re bona di tlhagwana le tsheka mokatsi it's because batho a ba tsebe o ba molatelang ge batho ba ka ba re every day motho a dule fase a nyake modimo a tse Bibele batho ba go Korinthe le ba o nyaka modimo ka metla ba tsheka lo di bolelang ke tsona na lo tsene mo di a bolela ma a di fitlhe mo di tsena ene ka ba ga di sa tsene ke mo tla tlhana le bothata o dira dilo tse dingwe tse le a se tsa ga modimo the next thing o kry batho ba tsene ke dilo tse dingwe a re ba le ke fetse verse 19 ba re tiletse ba ineela botlhotlolo ba dira tsa ditšhila ba ile di kganyogo gomme le naga le bjalo le ithutile go tseba Kriste mme le ithutile ruri la rutega ka yena la bona ge thereso e le mo go Jesu ke gona apolantše e le go tša tsela ya kgale tša motho e motala e a senyagago a furilwe ke dikganyogo gona le tsela ya kgale gona le ka mokgwebe le tsamaya ka gona le ya Samuel jwale tsela ya lena se sa lena a ebe go mpšhafatswa moyeng wa dipelo tša lena le apare motho e moswa e a bopetšego e tša modimo go lokeng le kgethego ya makgonthe ke gona apola maka wa bona ntho yone
batho ba tla go botsa lengwalo le mara ge nako maka e fitla ke bona go bona re seka no tse dingwe ka mo kerekeng ke batho ba maka ene a ba go ntle bona ba ba rapela maka fela kona pola maka le ge le boledišana le bolele theresho gore motho o botsa maka ntse tse go botsa maka gore o ka re fa botlhatse ba ntwe o tla fura ke motho wa rapela motho a no ra rutwa le godimo gape bana ba modimo ge ile a o nyakwa le godimo o ba tlile ge ile o aya dilo tsa rena se o re molatelang a nya dilo tse gobane re di thosing sa rena ge le ga fela le se ke la senya a letšatši le se dikele le sa galefile ke lengwana gore motho o tla re o kwatla ba nka se mmoledise 2 weeks later a re ke ena mokreste motho wa modimo a o yena e kwa bibele ya gago ye bolela le nna le wena e re o ka se galefele motho letšatši be le yo subela o kwalefile gore ge matšatši a ya ke gona o kwata le o feta o mo buišetša tše dimpe a kara ka tlhagala ke sa gore o ka re enyana e engwe seo e ka no senyega ya šomang ka yona a se morapele and a se mokgwa wa mašole and ke ka baka la re o sa tsebe modimo ka immediately o thoma go aparela ke moya ebile go e tshwanetšetše ka moka modimo a gago go na le bothata gore o šetse o agile wa tshwara ntho le ka modimo a re ge o ka šala wa thekile ke spirit ge se ka ba sa robala le wena yo se rukile motho wa modimo se rukile mara batho ba tlhokomele ba dula mola ka enga gore o sentse ge motho a na le enga gore enga ge le ka ba go tlhasa tlo e sentse se ka ba la subela mara ke re go subela matšatši le dikgwedi di fete a re ke reng kwa se kwa hae le ba ka direng le ba ka re go na le dijo nka se dijwe dijo tša gae o mo dira dilo verse 27 mme le se ka la šuthela satane sebaka le go le diang le se ka la šuthela motho sebaka e a utswitšego a se ke a hlwa a utswa a kgothale a diretse botse ka diatla tša gagwe a tla a beletše a ka go abela botlhoki melomong ya lena go se ke go a tswa lentšu le lebe a go tswe le bolo la go iša kagišo mo e tlhaelago le išetše go fatšo go ba ba le kwago melomong ya lena ge batho re se mo sebising ba le ka gae ba bolela batswadi ba senya malapa ba senya bana banna ba senya basadi ba senya banna ba bona le malapa a bona ka polelo tša ditšhila ba re ba agisa ntho tše bana ba modimo a di tlhokomele ke rena di tlhokomela ke modimo o lena le tlhoga gae le ditlo morapela a se dilo tše di šišimise modimo mo tseleng ya bana ba Israele ba bebele re ba complaina ka metla ya ba šitiša dilo tše modimo a ba beetseng tšona ba fihle mo tsona ka nako e modimo a e beileng modimo ba go balabala a ba tlhokofale pele jwane le bongwe wena o dititela ka baka la gore o bolela dilo tše di sa tshwanelang le ge ka mogae mosadi a etswa line monna a etswa line bana ba etswa line burong mamang ene re a mo tseba sister mama o kry ditse mola le nna ke mmone ke gona o buletse dikhuka go tsene sathane ka mo gagago go sa tla go palela le go ke tshwara o tlo gore bontšha gore a o re nyaka tšeo ka re lebile re a go nyaka gape ba tlhomanya bo ba special o feta tekao le a tshwara bana ba modimo ge o le molapedi o swantse o rapele modimo o se wanya ka go kukiwa rapela go rapela o se rapele a ke tsebe mara o se kwa thibela barapedi a re ke feleletseng right le se ke la nyamiša moya o mokgethwa wa modimo wo le swailego ka ona la swailwa tšatši la topollo tekego ke sekgoro le bonaba le mašata le maroga a di be kgole le lena le bobobiote moya o mokgethwa o nyamiša ke tsona dilo tše bibele di bolelang le se ke la nyamiša moya mokgethwa o bibele e le mo lena ya re o tlo tla a le tsamaiša mo tseleng ya nnete ka moka bjale ge o nyamiša the one who started the work in you o feta ko kae batho ba ntši ba itša go nyamiša moya mokgethwa go dira ntho engwe a se dilo tša go nyamiša moya mokgethwa ka mara bophelo ba gago ka mara lelapa ka mara kereke gore se re tlhokomele batho bana ba modimo di itswe dilo tse ke tlhao di ditse ka mara batho di dutse di iketlile ene batho a banya go sokologa mo tsone a banya go dilatla bale re o fitla bang go se dire ke gona mola re gana the leader ka leader ya rena a ile ke tlhao yengwe e re ska la tshwara tsela jale ka ba dira dibi ka ba ntle di tshwara tsela ile motho o moswa ke ka go ke segoro le bona ba le mašata le maroa segoro ke di group wa tseba di group ka mara kereke
ba re o le sister mama so ba no bolela dilo o ta gra se di tsere go bro kwa ba di tsere ba di segija go ba go na le group engwe ya ba sebi go na le group engwe a se ya ba sebi ba go go mosha go batho ba tsere ke be boye ba le di group denomination e thomile ka mfano teo ka o ke se goro le bonna ba le mashata tlogelana le wona lo tse di nyamisha moyo mokgetho ka moara bophelo ba gago monna wa go rapela mosadi wa go rapela moswa wa go rapela a phela a rasitse dilo tse di koba modimo the next thing modimo o dumeletse gore o tšee ke moya wa ditšhila o phela o rasitse ka se attracte motho mo borapedi ma gago a di be gole le lena le bobobi otlhe sa lena a ebe go dirana ka botho le bonolo le go gaogelana bjalo ka ge modimo le yena a le gaogetse ka Kriste bana ba modimo re a lego a re emiše mo for today mara bona tseba modimo a le dišeng gore o nyakang a nyakeng ene o tlo ono ba disqualified wa shala o tsamaya leeto la borapedi tše ka modimo na le yone mola go tlogetse jwale he that began the work in you ntho engwe le engwe yeo palela yeo tswereng yeo ka palela le gore botša modimo a o thuša o se kwa dula ka sele o ekgwa ntho o ipona o ya fatshe mara o nyako o fa batho leemo la re wa rapela go se morapedi ngwediša wa morapedi ene o ka dula ka leemo leo tla go thuša ngwaneso le godimo o ka se tsene Bebele e re sitse dilo tse e re ka go ntle go dutse ba go rugana ba mashata di wotswa ke batho ba dutse ka montle jwale o se ka wa tšea dilo tse ga nyane wa tla go hwetša le gore o kubile ke ntho e nyane ka mara mmušo so re le bana ba modimo a re nyamišeng difatlhego tša rena modimo wa rena wena kgoši e rategang le mo mantše ba letšatši le le kgone kgoši ya ka re ya leboga lentšu la go le sa tšwelele jwale modimo wa ka o boletse wa lentšu la go leboga le go feta thuša efe le efe ya magale a mabedi a ke le sa tšwelele jwale papa le thuše dipelo tše di fokotše modimo wa ka ditlemo ka moka kgoši ya ka di ka be di tlemile bana ba go a ke di robege batho ka moka ba tšee maatla modimo wa ka re batse gore modimo wa ka o ba ratile o ka se bolele ka tsela ya modimo wa ka o sa rete go re thuša se ke ra tlwaela papa se seng lentšu la gago modimo wa ka ra tlwaela mokgwa wa go ba kgatlhano modimo wa ka ra gana wa re bedišeng wa thomile modiro o mobotse ka gare ga go rena modimo ka re thuše jalo o kry botlhoko re fenyetse sa tlotlo re fa re ya magaeng a rena papa re thuše se ka ra dumelela lentšu le lebe le tswa melomo ya rena goba le tsena ka gare go rena modimo re thuše re kgone go rapela ka metlha re sokole mo dilong ka moka tsamaya le rena sa tloa magaeng a borena o re dire ka botho ka Kriste Jesu re kgopela ebile re rapela amen re ya leboga bana ba modimo a go tswa letlhogonofatse a re emeleleng ka maoto